kyamukola kyabeeyi okuba nga mutugoberera ku YY media mwebale kubona mboozi daife era tusaba abayaka abakali ku subscribinga please to go ahead and subscribe nga nkali kujja mu maiso era ndina otwala omukisa guno okwebaza ba followers baife abagoberezi baife ba subscribers abamaze ibanga ino lyona nkwabu komenti tubendeza amazalibwa amalungi era nga n'omwaka ogwida 2022 of course gube gwa mirembe nze Yolisigira Yazid ngawe muri kubona hano twizeyo mu kitundu ekyebuseyi mu district y'Iganga ngeno yebakubira omwana w'emyaka 17 amasasi twaba tusisa ku emboozi nga eri abasada ababeere n'emundu nga bazira uniform wabulanga bano obatusa ku kyalo ekyebuseyi eri omwana w'emyaka 17 Joel California gobakubye amasasi eyabeere ali kugezaako okutaasa baba we ibabeere nga bali kukuba so tuize wano ku kyalo ekyobuseyi okubalaga kye kiri kujja maiso era embeera nga woli kujibona ya kinogogo entekadeka edda okumwerekera okujja mu nnumba ey'oluberera kuli kujja ku maiso era nga abantu bangi besumbaire bali wano mu bungi wabula kyetuwulirawo nti abantu bavumirire n'ekikolwa ekyakolebwa naddala abasaada bano abakali kutegerekeka ababeire n'emundu wabula ate nga bali mu ngoye daleya n'emmotoka yebavuze nga tategerekeka esira ku number plate abantu abasinza kwogera bavumirire n'ekikolwa kino banamadini bavumirire n'ekikolwa kino era nga kyebali kusaba just police eveyo eboneke nga enonya abantu bano abakoze ekikolwa kino oba oliawo family ya Joel California ebenga efuna justice oba oliawo ebwenkanya so ffe tuli wano oba oliawo okubatuusaku embeera nga weeri n'okuwerekera Joel embeera nga wenkobye neeyo ya kinogogo ya maziga olw'omwana ono eyafiire Joel yali asoma senior 4 nga tukali kujja mu lockdown era nga government ayemeza amasomero olwa COVID-19 eragira abaana bajeeka Joel n'aba abantu ababaire oba oliawo nga bali kweteekateeka okujja mu senior 5 oluvannyuma lwa government okulangirira nti wabe automatic promotion eyali mu 4 ajje mu 5 owa 5 ajje mu 6 bityo so abazali batukobere nti okusoma abaire akwenda ino abaire wampisa era abaire omwana mwetawaze wabula embere tiyo yagire abatabairewo of course okubakoberako kw'ebyabairewo nti amaka gano getulimu ga mwami Kalogo Moses baba w'omugenzi Joel era nga omwami ono Kalogo Moses yakaire kuncho yagementedde dabirenga ina ngali kuditwala okulya kuncho sawa nga 12 ndala awo wabula we yabeera asala olugudo highway Iganga bugire highway emotoka ya fuso yabeere kuva mu bitundu eby'Iganga yerekera iza bugiryo mbale yatomaire ente so ababeere motoka omwo bayemereza bayira ku muzeeyi ono batandika omukuba nga bamulangira okwayira mu ngira mu mbeera eno omwana ono yabeire waka yawulira nga muzeeyi wali kwazira n'alikulira yalumukaja amutaase ekyembi tiyategere nga bano babeire n'emundu batwereyo emundu baide bamukuba amasasi tutegere ku nti eryamukubye mu kifuba ebindi mu lubuto era nga wano embeera yabaire tinungi yatwalibwa mu iddwaliro ery'Iganga wabala yagiira okutuuka nga afiire so embeera etyo we yabaire police eya mu district y'Iganga yatambwire yayidda mu kitundu wano awabeera itomo lino yatandika okunonenkereza batandika okudocumentinga scene of crime of course batukobere nti eriyo ko oba oliawo obuduzi obafunefunyeko obusobola okubayamba wabula nga butwazibire nga abantu bano bakali kutegerekeka era nga bakalira ku nsiko twayogere kuno omwogezi wa police mu bitundu bya Busoga East abantu bamweta Diana Nandawula yakuba nti abantu bano bakali kugemebwa wabula nti police erikola obutaweera okuboneka nga babagema era yasinza ano yasaba abantu babulido oba members of the public okuyamba ku police okuboneka nga oba oliawo
ebawa information esobola okuyamba kuku okufuna abantu bano. So eyo nembere eyabeerewo wabula nga batwogere ku nabo abataka bali kusaba polisi nti bakolese kamera dino enkesi CCTV cameras ediri ku highway. Government yata ku luguudo naddala Iganga Jinja Bugiri Mbale highway nti emotoka eno bagiwe nenga erikolesa highway bali kusaba nti bakolese kamera dino enkesi CCTV cameras okubona nga oba oliawo babona motoka eno kuba baidye esaawa incident iyabeerewo. So eyo nembeera eri wano bambye abakali ku subscribing and ife mujye omaiso no ku subscribing, like and share our videos muri ku YY media. So tuli waje wero California eyakubidwa amasasi wabula nga twakubye mbira ya Kinogogo. Nze Yolisigira Yazid ife jamaa ronda jetwalonda ebintu kiboneka byona bikisobeire up to now. Olingirira trendings jegemye ng'omuntu aveere yatuuka akukuba isasi yatambula yatuuka gy'ajja nga even nobody can trace ng'eza newasobola kuba oba abeire bumyufu oba abeire omweru oba abeire empale ya black oba ya blue. Ensi yaife, there is need for something to be done. Wetaaga okubaawo ekyendawulo ekikorwa. Aye ekikorwa ekyo kitandika niiwe ninze nabo betuweera obuyinza bwe tubona ng'eri ebiremye tubawabule nga twesigama ku Mukama Katonda kubanga is the only way to go. Ngiye ku mukifo galeka bamukobiire era nasabira gesaala yawo nga ndi kubona omusaayi ogw'okwakoze eki ogwayiga esaala yensabye gwemaire naye nayiga ebinayiririra essaawa esinga munene mukulu wange abalayikobanga gano yakatubane mugeme bijambye letutuse mugeme ki bambakobera embeera netulimu oyogera buli kyosanga aye nga timulowooza muti ali awo ngaali kulowooza jambi ali olw'ekiri yedukiriza nga yona kindi kitya kityo. Bayibuli yensoma erimu ebigambo kamaala etukubiriza omutasasula kibi lwa kibi ate yatukakasa nti ebibi ebibiri tibikola butuukirivu. Mpozi tulina kwetereza muki wetereze obanga wetegereza penal code oba amateeka gatufuga bw'oba okoze obubi n'enkuyiza obubi ndina ebintu nga bisatu biba biningirire era ndina omusango gw'amanda oba bampa gwa manslaughter oba bankobat murder attempt. Aya ate ng'ebyo bisatu buli kikintu ekikiika ngasiga myaka esatu. So oyinza okweyagana nga oyiziiza wayiza bubi. Amateeka gano twetaaga tugeegeko onoyo mabalula n'empi niye mabalula n'agwere. Amateeka ganka nti ndi wayidende okutuusa ng'ono amazeeyo emyaka esatu omwaka omulamba ogafuna gati gemukubire n'omwaka mba nvunaanizibwa okukwaku. Kale nina kubakubiriza nti tugenderere ebiyinza okwida ne bituwonoona. Ensi yaife eno yayonooneka emyaka 45 egibiseewo. Ensi yayonooneka emyaka 45 egikoze eki eyabula ekwogera mutawuni gale muzeeyi singa mbaire nsobola okubidukira nandimu bwaide. Kale ensi kyeno omuntu nakuba mwine amasasi aye nga yerabire nga mujje ensanvu bakubasa abalabirizi eisasi mu munwa. Mu myaka gy'ensanvu bakuba abalabirizi eisasi muki ennaku ddero ndikobera abantu nti bera n'emyaka gyendimu gyensobozesa okukuwalira wali oyinza okubona walowooza oti ndowooza yetulinkiriza muki kubona kunga 14
omwezi ogwokubiri ndi kumala kwenkaaga emyaka enkaaga ndi kugiza ngambali yemwende ku nkoze ntya era abana kunabaligano abandi ate yakoba mulina tibanagakambategeze okukkiriza n'okulota amaana ye kuyitamu tanuulu aye nga nimwene takolanga ki koba olukokola omukono gwototakabanga niiwe manayiwe abagana mukama yabazibwe nze pulano Moses nimwine tebabita mu mbidi kubanyaziika kw'abaana bana batindidi omwana bwaluma ndidi bwogemye omwana neisuubire obanaye ku mwana aye ngaomwana akoze atya ndidi kyebalimu awo oyinza okukoti kuma aye linda lwekiri kutuuka kumawena bona bebakoba okukuma mukama yabazibwe amina so neze kubakoba buluganda getwemereire gano twetereze kubanga ensi yaife yayononekaira era ntera okukoba abantu nti ng'oli hagati muife ng'oli gansiga emyaka 5 oli nikyozira era nga wetaaga kuyambibwa aye ekyenako kye tulinakyo nti kalina omuntu ow'engeri eyo eyeetaaga okuyambibwa kabiri nga nimba ezitayidi nga yeetaaga kuyambibwa tulina abasaaga bali ku abaana bavaalanga bada aye nga musaaga aye nga abaira yeetaaga kuba nga akalerebwa abaire ye akeetaaga parentingi abaire akeetaaga kuba mu mikono gy'abazaire bakole batya bamulere tulina abakazi bamuli kubona ng'afuluma munumba ayambale wamulekoti mukazi aye nga akeetaaga kulerebwa nga mwana olukokola luliwo mukono gwototabanga niwo gwe bali kuyingirirawo mukama yabazibwe aleluya bida kumulekerera ni ku lunaku olusembayo mutusoniwe nti tulwire okutuuka aye ku bantu bale tuli kuteekateeka wa muganda waife wanajja nga tusobola kumulekerera so twena twakuba nti katuuke tuuse obubaka bwaife nga management ya eco ni tiimu okutwaliza awalala tunalairwa ino kuba abaire muzaani waife ekintukiza atulekeire kwa kyambalo so nga maama ni baba tudda kutambula mpula tidi bwe muli kwesigawo ayi nenda bw'omuwere obwesigwa musawa ivani alimu obwesigwa kale musawa ivani ali saidi awo kufunze kubona nga buli omu atambule ekigere kyotambwire ekyo bakitambwire lwa bulumi lwakuwulira bigambo bidwire mu maka muno emokitanga ku background mwana ono aye batwenda bebaza buli ali kusituka okuba nikyali kukola basebo ne banyabo muyebale buli muntu kubanga byakwerekereza enaku kino enungi aye yadogera kwa kimbi aye bwe muli kwegayo mwebale kwiruukirira luya luno mwebalire irala basebo twangweku